nongeye kubasuhuza no kubifuriza ikaze inshuti bakunzi muteze amatwi cyangwa se mukurikiye ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo, kandi mujye muhaha muronke mu byo muba murimo byose. Nongeye kukwibutsa rero ko wageze kuri Getsman TV ikugezaho amakuru menshi kandi meza yizewe. Nongeye kukurarikira gukora subscribe, share ndetse utere na comment, kubera ko tujye dufata umwanya tukanyuza amaso mu bitekerezo byanyu, hanyuma bikadufasha kongera gutegura ibindi biganiro cyangwa se amakuru mashya atandukanye umunsi ku wundi. Nongera ngusuhuze rero udukurikira uherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe mwese mudukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali, n'abandi inshuti, abakunzi, abavandimwe badukurikira baherereye hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ndagira ngo mbifurize mwese kugira ibihe byiza. Amakuru y'uyu munsi rero munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Muri aya makuru turaza kubabwira ko u Rwanda rwasobanuye aho ruhurira na AFC23 mu by'umutekano. Kandi muri aya makuru turaza kubabwira ko u Rwanda rwakiriye abarwanyi bavuye muri FDLR. Kandi muri aya makuru turaza kubabwira ko ingendo z'indege zahagaritswe, intambara yarose hagati ya Amerika na Iran. Kandi muri aya makuru turaza kubabwira ko Tshisekedi ashaka kugaba ibitero byo kwisubiza ibice M23 igenzura. Kandi muri aya makuru turaza kubabwira ko mu Burundi urunturuntu hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD. Munyemerere rero turambure aya makuru. U Rwanda rwasobanuye aho ruhurira na AFC23 mu by'umutekano. Mu ijambo Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana yageneye komite y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga agashami gashinzwe Afurika, yavuze ko u Rwanda na AFC23 bihuriye ku ngingo y'umutekano yo kurwanya no gukumira jenoside. Mu gika cy'ijambo rirerire yise Rwanda's Defensive Measures and Transparency, tariki ya 22 Mutarama 2026, muri kiriya kiganiro Ambasaderi Mathilde Mukantabana yavuze ko kubera impamvu u Rwanda hari aho ruhurira na AFC23 mu by'umutekano. Yagize ati "Ibi ndabivuze nta guca ku ruhande kugira ngo twubake icyizere binyuze mu mucyo." Nibwo bwa mbere u Rwanda rwemeje ku mugaragaro ko rufite aho ruhuriye na AFC23, nubwo rwakunze kugaragaza ko rushyigikiye ibyo rwanira, ariko rugahakana ko ruhitera inkunga. Muri ririya jambo Ambasaderi Mathilde Mukantabana yavuze ko AFC23 ari umutwe witwaje intwaro wigenga ufite ibyo utumvikanaho n'ubutegetsi bwa Kongo, birimo kwica abantu, gufata ku ngufu abagore n'ivangura rishingiye ku bwoko rikorerwa abatutsi bo muri Kongo. Yavuze ko uyu mutwe hari ibyo wari wemeranyije n'ubutegetsi bwa Kongo ariko ntibyubahirizwa ndetse unahezwa muri politiki. Yagize ati "U Rwanda na AFC23 bisangiye intego yo kurinda abatutsi bo muri Kongo, imitwe irimo FDLR n'indi ifashwa n'ingabo za Kongo, FARDC ifite ibitekerezo by'ubuhezanguni. Igihugu cyanjye inyungu zacyo zigera no ku gukumira ko habaho indi jenoside biturutse ku banzi bava hanze y'umupaka nk'uko byabaye mu myaka y'1990. Ibyo byashyira mu kaga no kubaho k'u Rwanda." Muri biriya biganiro Ambasaderi Mathilde Mukantabana yavuze ko u Rwanda rudashaka kugena uko ibintu bigenda muri politike ya Kongo, ndetse rutanashyigikiye imitwe yitwaje intwaro kugira ngo habeho ubutegetsi budaheza. Yagize ati "Ibikorwa byacu bigarukira gusa ku kwita ku kurinda umutekano w'abaturage b'u Rwanda binyuze mu gukumira ibyago bya jenoside yava hakurya y'umupaka." Yasobanuye ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe zizasubirwamo bitewe n'uko izo mpungenge z'umutekano zizagabanuka, bijyanye no gushyira mu bikorwa amasezerano yasinyiwe i Washington. AFC23 ihanganye n'ubutegetsi bwa Kongo kuva muri 2021, ndetse uyu mutwe ugenzura igice kinini cyo mu ntara y'uburasirazuba bwa Kongo harimo umujyi wa Goma na Bukavu. Naho mu yandi makuru, u Rwanda rwakiriye abarwanyi bavuye muri FDLR. Mu gihe cy'iminsi 3 u Rwanda rwakiriye abarwanyi 33 bahoze barwana mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Nyatura na Wazalendo. Ni amakuru yatangajwe na Gatabazi Jean Marie Vianney, komiseri muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo, mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X. Gatabazi yanditse ko mu minsi 3 hagati ya tariki 20 na 23 Mutarama 2026, muri Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo bakiriye abahoze ari abarwanyi 33 mu mitwe yitwaje intwaro ya FDLR, Nyatura na Wazalendo bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati "Bagiye gusanga bagenzi babo muri gahunda yo gusubizwa mu buzima busanzwe mbere yo gusubizwa mu miryango yabo." Mu bakiriwe
barimo abasirikare 8 bahoze mu mutwe w'ingabo udasanzwe muri FDLR uzwi nka CRAP bayoborwaga na Lieutenant Colonel Guillaume nk'uko byatangajwe na Komiseri Gatabazi Jean Marie Vianney. Iyo abahoze ari abarwanyi batashye bahita bajyanwa imotobo kugira ngo bahabwe amahugurwa agamije kubakuramo ingengabitekerezo mbi ya jenoside bigishwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma bagasubizwa mu buzima busanzwe. Imibare itangwa na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo RDRC igaragaza ko kuva mu 2021 imaze gusubiza mu buzima busanzwe abantu 12,602 bahoze mu mitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bose baje mu byiciro 75 bimaze kuhanyuzwa. Naho mu yandi makuru, ingendo z'indege zahagaritswe, intambara iri kututumba hagati ya Iran na Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko amato y'intambara y'icyo gihugu yerekeje mu burasirazuba bwo hagati, ibyazamuye umwuka mubi w'intambara ishobora guhanganisha Amerika na Iran. Amwe mu masosiyete atwara abagenzi mu ndege yatangaje ko yahagaritse gukorera ingendo mu burasirazuba bwo hagati. N'amagambo Trump yatangaje kuwa kane tariki ya 22 Mutarama 2026 ubwo yari akubutse Davos mu Busuwisi mu nama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu. Trump yabwiye abanyamakuru ati, dufite ubwato bwinshi bwerekeje hariya hafi ya Iran, simbona bukoreshwa ariko turakomeza kubucungira hafi. Yakomeje asobanura ko ubwato bw'intambara butwara indege aribwo bwerekeje muri biriya bice. Ibinyamakuru birimo CNN na Reuters byanditse ko ubwato rutura butwara indege z'intambara bwitwa USS Abraham Lincoln bushagawe n'ubundi ndetse n'uburyo burinda ikirere bigera mu burasirazuba bwo hagati vuba. Ubwongereza nabwo bwatangaje ko bwohereje mu burasirazuba bwo hagati indege z'intambara zo mu bwoko bwa Typhoon muri Katari ku busabe bw'icyo gihugu. Sosiyete y'indege y'Ubufaransa Air France yatangaje kuri uyu wa gatanu ko yahagaritse by'agateganyo ingendo zayo zerekeza i Dubai kubera umutekano muke n'ibibazo bya politike bikomeje kurangwa muri ako gace. Sosiyete y'Abahorandi ya KLM nayo yavuze ko ihagaritse ingendo zijya mu mijyi ya Tel Aviv, Dubai, Dammam na Riyadh, ndetse ko itazongera guca mu kirere cya Iraq, Iran, Israel n'ibindi bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Umwe mu bategetsi bakuru muri Iran yabwiye ikinyamakuru Reuters ko igikorwa cyose kigamije intambara cyabagabwaho cyasubizanwa ubukana. Yagize ati, ibikorwa byose bya gisirikare turatekereza ko bitagamije ubushotoranyi kuko igisirikare cyacu kiriteguye ku kibi cyose cyaba. Perezida Donald Trump amaze igihe yikomye Iran ibyavuga bishingiye ku myigaragambyo yadutse muri icyo gihugu. Kuva mu mpera za 2025 nibwo abaturage batangiye kujya mu mihanda bigaragambya bavuga ko basaba ko hari icyakorwa ifaranga ry'igihugu risubirana agaciro ndetse n'igiciro cy'ubuzima kikagabanuka. Iyi myigaragambyo yaje gukura ndetse igwamo n'abarenga 5,000 by'abaturage bayigaragambyaga. Amashusho akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abigaragambya bagenda n'ibyapa bisaba ko ubutegetsi bw'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran bwakurwaho. Trump yakanguriye abo baturage gufata inzego za leta ko kandi ubufasha buri hafi kubageraho. Naho mu yandi makuru, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ashaka kugaba ibitero byo kwisubiza ibice bigenzurwa na AFC 23. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo afite intego yo kwisubiza mu gihe cyavuye ibice byose bigenzurwa n'ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwe. Ubu butumwa yabuhaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya RDC Jean-Jacques Purusi nyuma y'aho abarwanyi bose ba AFC 23 bavuye mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 Mutarama 2026. Guverineri Purusi yageze mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa 23 Mutarama avuye mu buhungiro mu Burundi. Abwira abaturage ati, umukuru w'igihugu yambwiye ngo batangarize ko vuba turakomeza kurwana kandi nyuma ya Uvira haraza gukurikiraho Kamanyora. Yasobanuye ko nibamara gufata Kamanyora batazagarukiraho kuko bazakomeza kurwana kugeza ngo bisubije n'umujyi wa Bunagana wafashwe mbere y'indi mijyi yose mu burasirazuba bwa RDC. Ati, nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana n'ahandi hose. AFC 23 yasobanuye ko yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Uvira ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari yayisezeranije ko nibabyubahiriza ibiganiro by'amahoro bizakomeza. Imitwe ya Wazalendo n'ingabo za RDC byasubiye mu mujyi wa Uvira tariki ya 18 Mutarama 2026. Abaturage benshi biganjemo mu bwoko bw'abanyamurenge bahise bahungira mu bice bigenzurwa na AFC 23 birimo Kamanyora. Aho mu yandi makuru,
urunturuntu hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD. Ubuyobozi bwo mu ishyaka CNDD-FDD ushobora guhinduka kwa 25 Mutarama 2026 mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati yabwo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hashize iminsi havugwa ihangana hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yaturutse ku kutumvikana ku mukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu 2027. Havutse itsinda rya bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD biyise bene Samurarwa bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Tariki ya 6 Ukuboza 2025 bahuriye mu nama mu yahoze ari intara ya Cankuzo bafata icyemezo cyo kuzamutora nk'umukandida. Iyi nama yitabiriwe na Minisitiri w'Ingabo Marie Chantal Nijimbere, umunyamabanga mukuru wungirije muri CNDD-FDD Cyriaque Nshimiyimana, abagize inteko ishinga amategeko bakomoka mu ntara ya Buhumuza, abasirikare n'abashoramari. Ndikuriyo, Gervais Nderakobuca uyobora Sena na Gerase Daniel bavuga ku rutonde rw'abataritabiriye inama, kandi ngo ntibanashyigikiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye yazahagararira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2027. Abakurikiranira hafi politike yo mu Burundi bahamya ko ubwo Ndikuriyo yafataga icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa senateri mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 yagira ngo abone umwanya uhagije wo gutegura ahazaza he muri CNDD-FDD. Amakuru yemeza ko Ndikuriyo amaze igihe akorera ubukangurambaga imbere muri CNDD-FDD bimufasha kwigarurira imitima y'abanyamuryango bayo, cyane cyane abavuga rikumvikana. Mu ntwaro zifashishwa n'abatemera imiyoborere ya Evariste Ndayishimiye harimo kuba ubukungu bw'igihugu bukomeza gushubira inyuma kuva mu 2022 n'icyemezo yafashe cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze zikandagazwa cyane na AFC 23. Ubwo muri Club du Lac Tanganyika hamurikwaga igitabo tariki ya 14 Mutarama 2026, Perezida Ndayishimiye yavuze ko hari abantu bakorana banga kumugira inama kugira ngo ayobore igihugu nabi maze bazamusimbure. Yagize ati, bamwe banga kungira inama batekereza ko nintsindwa bazansimbura, ariko nsinzwe igihugu cyose nicyo kiba gitsinzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe avugwaho kugerageza kwegezaho Ndikuriyo ashingiye ahanini ku kuba mubona nk'ushobora kuzamubiza icyuye mu matora y'umukandida uzahagararira ishyaka CNDD-FDD ubu riri ku butegetsi mu Burundi. Tariki ya 25 Mutarama 2026 abanyamuryango ba CNDD-FDD barahurira mu nama y'inteko rusange yitezweho guhindura bamwe mu bayobozi b'iri shyaka no mu nzego z'umutekano w'igihugu, ariko inashobora kwemezwa mu uzahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2027. Ndagushimiye rero twabanye muri aya makuru, nkurarikira gukomeza gukora subscribe, share ndetse na comment. Naho ngewe duhure mu makuru akurikira. Iyi ni Getsman TV, murakoze.